Parlok baro akni ke video ngan betai pitch pangkuwi ke film ko balai kadang. I hope you are well. Hakani ke story nginyo ino ya kecing im chong kecing kepai cikun. Bakani ke kunjung o kedon ya kecing pang mi snam. Dia bekut pat ngin syam shisha bakani ke story kelong ke bakata mesim hadu kata-kata. Dia bagin tip pat baro akni ke story lengkon. Aling ngini pitch bar sengap hadu bekut chong kini ke video. Hapastang kecing tu kena ngilo ino ya kewe kelang yung langsam ke beduk tasam hadu kata-kata. Tingil iru ya kuwe kena ke bakateng kawang. Berkeladon do yukupa congka bakateng ujang. Ha kuwe ke singil i bakini kishkpa cikun keladon ha ying baru slap ru ulestan no banhap ha kata kesngi. Tinamar bakata ke ying jong kiru kalong ke ying ke becet bape. Te ke umru kala jaulut boro i kamera jongki. Tingil i bat bakawang kala shimra do ukiu bukan diang no i jing jau jong kata ke Baru kupa congka pat ulong no i kaba anda ula dep bandi ke apel. Tiang tahun yuk pisah no bun repair no bro ya kene ke yeng. Hakuwe par kesingi lo isi syabok kupa cong kawang mentau lo stau no bandi kita ke apel. Tenamar bakawang ru ke ijah do kata-kata yuk kupa congka. Maka ru anda kalawan pano di school kalalen yuk cacaka badon kupa congka. Bakalas tangi ru bandi lang no badu ya kita ke apel. Hadin katokan ni bakawang kala syong no bandi kita ke apel. Tilawan poin no kawe ke bro ke bantit no kita ke apel. Kini keburu kelestan nak ban ya kawang ya kita kisah. Berkawang ru namar bakam syamlam len baban tiwe keparla. Tiang ni kita keparla kalau kumdi ban ya kini keburu. Kini keburu mentak kala dom bahaya kawang berkala air ru sitap ikan agangap. Ti kawang ru kelestan nak ban yam dah kejengting ya kini keburu. Habau kupacang kawang ru ulio iya kini dikum tak lalenya ban yarap ya kekunjung o. Pat ma uru la dom bahaya kini keburu ya kejenglek bincong kai ki. Mentah kawang kelestan nak ban mi isnam makmud. Baru kupacong karo syam lepas selam syuk lalin ya ban rai ka cepok ke hospital. Hapok ke hospital doktor lepong kuy na ikjing mi isnam jong kawang. Baru lah ikai ro ika kumno bukan leh kapor baka mi isnam na kemud. Ulong ika bakan rai kiti sejrong hakuno kuno kapor baka mi isnam mi kemud. Ti kawang ro kala ko ngo ban langit bi ya kita kijing ong jong o. Hakowe pat kesingi lo ino bakawang kala don biang hayeng. Ti hakini kapor ngilo ino bakala sait ki kemat jong ka haku Handekat pakadang sait kalau i bakata ko umru kalau nang jur syuk ban saw. Pat kalau i ru bagi kemut jong ka manta kila stang syuk ban mi snam. Kawang kalau persang ban lek kum bala dep ong doktor ya ka. Handai wala dak kata ru kita kijing mi snam jong ka kim kut setia. Haden katukon ni porpat kupa jong kawang ru ulwan poin anak kijing tre. Ti menta kupa jong ka lu stang me ban kendit apa oleh i kijing mi snam jong ko kun jong o. Pat syam lo beslem miru lelek biang pan ra no ka cepok jong ka hospital. Hapa ke hospital doktor lepong kuy biang ikcing mi islam jong kawang. Paraden bola dapat lo kendit ban bani i bagi kiti kejat jong kawang kila dap lu dak kirak saw. Timentau la perkat bagi kijing pang bakan i kena kadon. Balas tangi rupan eksamin bahai ka kata kepor. Hadin par bola dep bro kata hakam ti ulong na ukupa jong kawang bun wan ra no ika cakwe pat ke hospital. Namar bakan i ke hospital kam da biang bahai kun jong o bikin sumar no ika hangne. Pat bagim ti biru bagi kijing pang ke bakadon. Hadin tangi le iru bo kupa jong kawang oleh no hakowe pat ke hospital. Berkat ba orang yeng ha ulain bu unrung no cau doktor. Tingi le iru bo kunjung uruk mentakal stang baban place nam no kemot. Berkata kecing place nam jong karuk mentakal nang jor syuk kata kepor. Tu kupa jong karuk syam lepas lam syuk lekot na doktor bukin ban ra na ka cik emergency room. Haba ki doktor pat kiladep na ban cek bro ikni kena. Timenta kilong na yukupa jong kawang baga kunjong o kala don na kawe kecing pang ke bamah du kata-kata. Berkata kecing pang ru kedai-kedai gnosis akiu likinia. Kabalong rukum ke kansar kabala ban penyiap kecing im jong brio. Ki doktor kilong susu u bagi don kam hadu lai pi ujar tengka ke pisah. Kenang bukin la nak ban sumare kini kunjong o. Yukupa jong kawang mentau lukus lai du kata-kata ban yos nyong kat ya kini. Namar mau bapli ubam yok watang sepi ac tengkaru. Andai kumno pat unyok kat ya kata kepisah ke badon lai pi wajar. Mentau ku pacong kawang oleh syong na habar jong hospital bu perkat na kumno bu unle. Bat telefon hiru cakap para jong bu bakan pi ilem na kini ke kunjong o. Mau pat mentau lestan na ban lik bala ban pancing irap na kibru kena bu unyok na ban sumar ya ke kunjong o. Nida iru bakani ke para jong o kalapoy na bakan pit kan sumar na kini ke kunjong o hapo jong hospital. Hakawe ke singilawan poy kawe ke nos hakawang. Kini kenos kala persang ban keren bar pentingin doi kawang kena bakam lamdei ban kuslai. Kawang pat kala itu kenos kala ong bokupa jong ka mantau lelei trei.
Namar bul don kam ban repair ke jing jongki kena bukin syong da ke jing suk jing kemen ha ke jing. Hande ke jing syapat kam tibo ku pa jongka lo da ya ban tre tang na ke ban tabun yo ban sumareka. Hang ni la don ro sa we paru kena bapang ba don ro marjan jongka wang. Uni kena ola keren ya kawang ban kelas tangi ru ban pendai parlok. Ti ulu itu ru kawang wang bo ku pa jong ude ru penting. Ban lu yo ro sibun ba ke pisah tang da ke ba udro ba dino iki sayo. Kawang ha ke ban kongkam semangit setia ke jeng ong jong ni kena. Hande ni ku pa jong kena pat ulus tang na ban hikaya kawang kum no bukan roh. Balod roh ru ikai ka we kedur ke bui tenar tu kata-kata. Kawang kal kemen ban yu ku pa jong ni kena bulo tre ban ikai ka ban roh. Berkelap harai ubun roy kasibun ba kidur. Barah kejeng mucong kama makaro anda kalayo ek tak kidur kan dino ek kicayo. Kena bukan yon ek bisa bukan irap lem ni ku pa jong ka pun repair no ek tak kejeng. Ku pa jong kawang ile ibu lelenya ban pancing irap katu kan nene ke para marjan jongo. Baru liyo ek bisa kumba sepeu jatengka. Andre wala da kata rokam badap setia ubun sumarna ek kunjongo. Namar kepisah ke bau don kam kumbalai peu jatengka. Ku pa jong kawang manta ulus tang susu bantri sitom med la parsnge. Ula tanya sibun teli bagi kok kisang. Parla pelang ru boro iki tiar ki beran kam ni yung buon le dina ki sayo. Andre wala da persamban le gum taro kepisah jong kapar poi setia sakalai peu jar. Hakobe perkesing ku pa jong kawang ula lenya cepok ke hospital buon pej ya ke kunjong o. Tega kunjong oro kala kemen do kata-kata banyu iyo ku pa jong ka. Berkelap ni ru iyo kitu kecing ro ka bakal yo sipun bana auto ubreu. Padom tak kata kalau ong na yuk pasong ka bakan lit na bandi kini kidur. Kena bukan yuk banira bi ukandir kepisah suabun repair na kita kijing. Uk pasong ka roh bali asngi kene te ulapai ke dono do kata-kata. Parlo stangi ruban kedup kunjung udah kecing sausi ketanga kini kepor. Hakowe perkesing uk pasong ka wang ul stana perkat da kowe perkeboy. Ulilin hakowe ke bang ulong baladau yo iya kuno kebru kepelada pan sime kepisah. Tikum tak unlutin ya kata kebreu bor unyor ya kepisah pun sumar na konjong oh. Haba aku pacang kawang lo persang na ban bot ya kowe kebreu ke boletip ro bakal ada ban sim sibun ba ya kepisah. Andre anda lo mur ban sim kata kebek ke bakal tep ya kata kepisah. Kama sim cung upat kelasang ba perkat bakum no ule kad ya kini kepap kasang. Namar ba ubeli ula dep ban ai oi kiti kecat ke bebiang. Tikum no pat ukun bantu kini kepisah na kini kebreu. Kupacang kawang mata sum tip sukum no kunup le. Dehang ni pat leparkan ada kumboy ulong bun sim na kejing im lade. Pagila isi sabul stana ban keras ku sorok apdeng jang kejing bun jang kali. Deh kini kepor padan bak bakata kali yo na ban sange. Perkamsam ni lepan man sawi kini kepor. Kini ru kupacang kawang leparkan na bukum no uhun ban peniap ya lade. Namar menta ke kunjung ukal api po jang ke hospital. Balano wan pai bang bun wan pej no ika. Temeta kupacang kawang olarai na hibum sum le sukum no kumnoro. Ulang bunyi syabit berak kini jeng ekar ke bau bleu lai Hakawe perkesing ile ibu ku pacang kawang ulalinya ban pancing rap na we haspa. Uni haspa ke ban kong usum trek ban hirap ku pacang kawang. Namar uang ba anda ula ai we kepisaru. Hande sum tarai ubun yo biang ban pai kini kepisah de lele. Ku pacang kawang ul persang ban kerpat uni ubri hodo kata-kata. Pada kunjung ni ubri ru ulio i berak kita kecing kerpat jong ku pacang kawang. Tinamar bo ku pasang kawang ul kerpat tenge pala di uni ubreu. Ti uni ubreu ru stana barsang sne kijing ong jong o. Bar lapai ru yu ubun sim na kepisah na kepe pat kibreu. Bar kideru kibreu ke petri ke kam jong he. Ku pasang kawang manta ula kemen ba bun lit pan na kita kepisah na kita kibreu. Hande anda lo kendu pada kita kibreu ula syampan ban ba kita kibreu kilong giriu sneu. Kini kibreu kim sum la ai setia ula kita kepisah. Andai kele shop pan pani ubat tit udah pitor na kle. Hado bok pasang kawang liap ler na sipor. Tehdim katukan ni porpat anda olah kendit na nak tak jingap ler. Mentau lo stang ban lit na sipor jong ke hospital. Apa ke hospital kawang kala kemen beban iyo ku pasang ka. Andai kele ingo pan ban iyo kidak mo kedur kemat jong ku pasang ka. Kala persang ruban keli ubak ke bajiai Andai ku pasang ka perlu tok kau ong bol kum or meneh kijing tre. Titang nak kita kidau kiladon kini kidak mong kemat jong o. Tikawang rok menta kalangit bat kala grup dah kecing sonsen yo kupa jong ka. Anda kupa jong kawang ulumut aban lit na po jong kini hospital. Tiang ni pat kalpau dang ya jalan ti ulio ina ya kowe ke notis ke bagi letok bagi priu ke dan kam kit ni.
Te ocupa chong kawang shom lepas stem ulalin ya ban kola kita kina bar ki padona kita ka notice. Baru ni bro rol pa poi na yu wang budon kam yu kini balai pi wajar. Te ocupa chong kawang ro menta lo kemen na mar bolion ban di yu kini chong o. Par lo kemen ru ya la di wang bo menta ulion e ke bisa bun sumar ne ke kun chong o. Anda ocupa chong kawang ulalin ya ban kendu ya ni bro. Uni bro lo don hakawi ka hotel bar long ro ocupa chong kawang bun aishwa o ya ka advance. Kum kecing peti kena bulan apa dia kini jongo. Baru kupacang kawang roll ai no ya kita kepisah. Baru ni bro lo pa poi no hakawi perkesinya keju kini kejeng. Paden berpakata kateri kala poi baru kupacang kawang roll lalik bang sakini kejeng. Ada lesem ban bakani kejeng mentakal kang talano. Pala persang do ban kelini ke para macam kini ke bro. Ada kini ke bro par kilon yu bau ni bro lo thok yu. Namar bau ni bro lo poi nak kawe perkari. Makiru kim tip setia iru sepang jongo. Okupa chong kawang lo sensi edo kata-kata ke jing le jong ni bro. Par mentau la le do dak jing sensi cepo jong ke hospital pun pinya kun jongo. Haswa pun rumpat cepo jong ke hospital kenik para jong ukali tu na yu ka ong. Bakawang mentakam syam don cepo jong ke hospital berkam tip biru baca ke caka ka pakadon. Tikini perarhut mentakil kelumar ban lipat di biang kawang. Paradin katukani porkil persang barbat eka kila syam no eka bakal don aku ke surok. Bakila iru bakawang kala dia gitu kidur ke bakal dep ban yo sipun bana auto ubrio. Tikal ong iru iki bakal dia kini kidur tang nak benta bakan yo ek pisah. Namar bamakaro kala tip bastang katukut ni singi kedang lak ban im. Tika kawan ban yo ibu ukupa congka ulu yo nek kijing temai syua bakan ya. Ukupa congka halba ulu yo sewe kini uli yam ketang baka mensem. Tima urum ta syam don cuk kepisah pun pensana eka hapo jong ke hospital. Para katai ke singi ula penmino eka kunjong una po jong ke hospital. Bakil iru bakal lelek pan asyeng hak ta ke singi. Kat ba kidang ye jalan tipat kawang kalong no eka pacong ka baka kuak kawe kedur bukan syonlang na bat o. Namar kalong ba anda kaliap no nak ne keperti kenang bukan don ke jingsak kamau jong ka bat o. Baru kupacong ka roh habau liat sengau susu eka ne. Tika mesim jang ukal stang susu ban paj ber lokolai ru ban penhun kat ya ka baka kwa. Nila isi syaba kini berarngut kilarung no hakawe kedukan. Berkawang ro kala sim na yawe ujung deng berkelasion do ikidur berkupa jongka. Tingili isi susu berkupa jongka wang ula airu ikai uwe nodel. Tika wang ro nomar bakal ik pala di okupa jongka kal airu uyu tau nodel. Bakal penkemen hiru do kata-kata okupa jongka haswa bakan ya. Nila iru bakinas ke doktor ro kil sansunai bahai kini kishkpa shikon. Bat makiru kila persana ban lek daki buit kemudia jongki kenang bo kupa jongka wang union ai kecingera. Hakuwe kesingile isi syaba kini kinos kilwan pono hakaying jong kupa jongka wang. Tementai kila persana ban kili us pang jong kejing im jongki arngot. Hang ni nginti pura kejing sisa pang jong kini ki arngot. Ukupa jongka wang ulastana ban itu iki uang. Hakuwe kesingkat barong lek thok deng no hakuwe ke klau. Te anda lamut pat ban lek pana syeng tu ulu asngon ai kejing yam jong ki kelung hakuwe kesenyum. Hakapanakong ang hakapor po yung kini kulong syam lo perkat iro. Ulastana berpertai kikimi ki kepacong ka. Andai wala da uparsang ro yo setia ke coba. Tema uru ulasang tuna bagani kulong kala sabret na kikimi ki kepacong ka. Adin nata ulong buloran ai kini kulong caki ying jongo. Anda lo po ying paru lokon na para para marjan haying jongo. Andai kini para marjan jongo ro kila mesim bai ubun rin ai kini kulong. Namar makiru kil santuk bakani kelung kal sabret na hakiki mi kipacong ka. Ukupacong ka wangul ong banado kata kapor lo persano ban riba semari kini kelung. Wal pendapan biang rukat ya ka bakadon kam na kepisa ka bau yo. Tedo mentaru ka wang kala don lang bat uhi. Kini kina som tahabak li asem kini story kila kata mesem hado kata-kata. Bakila stangi do ban print kini story hakikat kubar. Bakila penmiru sipun bakini uski beper cepang jong ukupacong ka wang. Bakil kermendo badaka bakilek kumne kenang bo kupacong kawang union asibun bak cingiram. Hadin katukan disingin isi syaba kitaki news kilas tang maman spread. Tekum tau kupacong kawang ru ulio asibun bak cingirap na kibrio. Pangilo iru bakato ke bro kebeladap bantap bakawang hakapor bakala diu so apel. Tingilo i bakato ke bro ru kalawan po na banirap bakawang hapo jong ke hospital. Pangilo isu syuro bakitu ke bro kebeladap ban so kupacong kawang ru. Makiru kelasang seneh do kata-kata kejing lek jongki. Tiu kupacong kawang ro namar boleh yo sipun bak cingirap na kibrio. Tima uru lalek bob yang ya ke kunjong o cepat jangka hospital.
Ki doktor berkinos rum mentah kilastan amat sumare kawang. Hadin katukan nipat bagi ledep pantes bat cakru ikakat tukan ni. Tikilasya ban bakawang kaladir kapor. Bat mentakim semla cuban le iru na kabenta jongka. Namar bakata kecingpang kapakadon kalakiu arsa ban ya kabamensua. Ki doktor wala dah kata rukim semleduk jekermen. Kilon na yusuk jongka kena makin persang nak banikun bat kata kecingpang kapakadon. Perkila mahamiru ika panadu kata kasingkam somde juban bambot tangkan dia ru kecing bam. Perkalahan bandi tang kecing di kena makin yo na bani faj bat kata kecingpang jongka. Hakawe pat kapor ngilu iba kata kasingiru kedai kumbal arapor sau singi kawangkam som yo juban bam. Tingilu iba kidur kidar jongka ru manta kilas tang maban per. Pat makahiru yala de kalatip na baka jingim jongka kam som maslem show. Tikawang kalasim na kawe kopi berkalotor ikan yu kupa jongka. Ti anda kala dapat pantok kalau ongi kanos bakan shima kini kopi. Pat bakan airu aku pa jongka hadin bakal liap no. Kini kanas kelas ni hidu kata-kata haba kali asngaw kijing ong jongkawang. Baru kupa jongkawang ru ngido ibu liyo asngaw ru baro kijing keren jongko kun jongo. Ti mau ru asngaw si hidu kata-kata badiam ketang ru nak kepentah ka kun jongo. Hakawe perkasih anda kawang kala kendin anak kijing tia. Tiang ni pat kali ino yo we no delu bala depan halor sang kami. Kawang namar bakalatkan palat tikam semlo kemau su kijing ong jokinos. Temanta kala sim yo tau nodal berkalabam hiru yu. Hadin katukan ni parpat kawang kala stana banyak singa bakaladon ya kicing panga kepa. Tikinas par ki doktor menta kilawan poin ban peje ka. Barhadin katukan ni parpat kawang kala pasio na ya kawi kenos. Hagani kenos kawang kala ongi ka bakalatip banta kede kesing kapakado ko jongka. Ti kala ongi ru ka bakam sum kwa ban yap andre kala kwa bi ban ruaya kicing ruaya ukpa jongka man gesngi. Andre menta par kam sum yo syukum kata kicing trang ke jongka. Para katai kapor kenos ru kala ongi ka bakam de pun kuslai. Badan bakil dep on sumare ka te kala kon anak ni kecingpang. Kini kikentin ke bakanos kalau ongkip som sesok setia. Pamentang ilu iba kawang kala stana banyo tia. Bakinos siru giletip bakawang mentakam som don su kini kepertei. Ukupa jong kawang ilu ibu la apa bar jong kecingkang. Para bakinos su kilimina na pok jong kata kamera. Timakir kim som lekran iru yu hendre kilepani pada kedur ke basang si. Ukupa jong kawang ru menta ulatip na baga kunjong ukam sam don su kini kepertei. Baru kini senal ru menta kile pentip na baga kawang kaliyap na kini kepertei. Tiki bro ke berjarap ikalu kira sos ne du kata-kata kawang. Namar bakata kecing hirap jong ki ka kaladir por palat. Tiki long ru haladi balada ki yok berjarap ika kapor ke bameswa. Kam sam jiai ka du ka ne du uput bakalapo na sak jing yap. Tinggi le isi siapa menta la don sipun baki bro ke beli antep na kamet ke berangsa jong kawang. Palada berutang nak kecing sausi ketang kata kesengi. Hadin nata pengindu ino yo weu kena bodan ni kecing pang ki kemat. Tiada mar bakini ki bro menta kila persang na banyirap loy kloy uban pak sumada kita kemat jong o. Tiuni kena ru lokon anak kecing pang pada semla lele show. Pengindu iru baladon sipun bagi kenarit menta kilio na kecing hirap na ki bro. Bakadawi ru bakila tre banyirap ikini kena kalong tanda kabaki yo iya kecing jia jong kawang. Par bakim ko par panji hakum kani kecing jah kawe par kibrio. Tekini ke frame lo kalau kut nahang ni. Ti parlok lada episode tanda dekini ke story langkot jonga. Sengaja share bar subscribe lo gitu guna tamai ya kini ke channel. Ko bless you bon.